Yamani kansoke mbuze ku bantu bagoberera Mozi Max Empire kutoka wano Rwanda. Yambara musiza ko banange mwe bare kuwagerana umuganda wafe. Wano natuse Rwanda mazinga wi 2 months nga ndi wane Rwanda. Naye wantu warungi wantu warungi nyo ku bantu mwagara kuri ambulance muje Rwanda murabi kubirungi Rwanda narabyo nabo warabarungi man nze nkugambye Rwanda rinaba wala enda abanyarwanda bishobora kuba batari kubyumva ariko mu Rwanda bafite abakobwa beza cyane ako ngako ko nago bari gusubira UG utakavuzeho nago ntari busubireho nakavuzeho kano kana dorabana twababonaga nyine baza hariya tukavuga se koko nabaho nabarundi nabara abaturanyi nabo bafite abakobwa beza cyane ariko nageze i Kigali shandahabuka kabisa gusa ariko reka mbabwira abantu mukomeza gukurikirana Mozi Max Empire mukomeze mumushigikire uyu musore wacu kabisa tube twazamura entertainment hano mu Rwanda ku muntu ukeneye kuba yakora umuziki, audio production, video production, promotion, marketing ku bintu bigiye bitandukanye ukeneye ko tunagukubita amabit rwose welcome ushobora kwandika hasi muri comment tukaba rwose twagufasha uri hano mu Rwanda uri hanze ndabizi yica nikurikiranwa n'abantu bose kwisi na nimero za telefoni ziba ziri hasi gatoya ashaka kubona nka mukugezaho nta kibazo cyane kabisa ku buryo twakora ibintu bimeze neza cyane tukaba twakora music uri international tukaba twakora hano i Kigali ukagera hanze nkuko iyo dukorera hanze already gera hangaha mu Rwanda. Yes, welcome to Mozi Max Empire, young man of God and humanity strive to do nkaba nakiriye umusore kuva Uganda man, star man, producer video production promoters kuva mu UG ahagana he Kampala man. Man, muziki wa Uganda umaje gutera imbere byatari mbona ba B2C Chameleone ba David Rutaro n'abandi barema abo bose bakaba bari kubarizwa mu gihugu cya Uganda kandi abo bose ni abahanga man. Man, ni abahanga kabisa, ni abahanga byatari ukaba uri producer video promoters mu gihugu cya Uganda man urarenze si cyane uranakaze noneho mu kimwe numva ngo ufite n'ama songs menshi wagiye ukora ku giti cyawe hari izo umaje gukora indirimbo zingahe zanjye zawe 12 umajije gushyira indirimbo 12 zawe ku giti cyawe hanze umajije gukorera abasani bangahe audio gusa yego b'abanyarwanda b'abanyamahanga hanze Uganda cyangwa yes bose hamwe muri rusanze hari abanyarwanda hari UG ntago nababara ni benshi kabisa from UG today ukaburi kubarizwa Rwanda in Rwanda man mu gihugu cy'u Rwanda habonye utemen n'inzara man uradusebeje mu gihugu cy'u Rwanda dufite inzara man ndabivuze cyangwa inzara iragukanda oya hano hantu so mamaze 2 months amezi 2 yego ariko life yaho nyine tu iri very very hard irakandana byatari nicyo kintu nabonye ahangaha yego
ikindi cyakugoye ukigera mu gihugu cy'u Rwanda ni nk'iki? Ni promotion y'aha hantu. Promotion? Ukigera mu Rwanda wahise ujya kuvugana na radio station kugira ngo ubone promotion? Ya na TV zigiye zitandukanye. Byagenze bite man? Ko nzi ko abanyarwanda tutagorana. Ni story ndende ariko bora nk'abanyamuziki babikubwira ba hano babikubwira. Ukaba waje mu gihugu cy'u Rwanda wicaye kuri Moze Max Empire. Ikaze bro. Thank you kabisa. Ikaze wisange ewan. Hano ni mu rugo my G. Nanjye ni mu rugo uretse wenda kumva ntaheruka n'iki byose ariko hano hantu naho ni fresh. Gusa nabonye hasa neza, iterambere ni ryose. Gusa n'umufungo waho urahenze bro. Uri hejuru byatari 4. So ibwira abakurikiye Moze Max man. Siko nigeze nkubwira ngo ibwira abakurikiye Moze Max muri za style z'abasani. Iyo utari hafi yanjye amahoro abari nayo mu mutima you the one warankuruye be abo bandi bapowe nakubonye barora niyo byansaba kata abiyo fighter na wakunyaga uri mundiba baby mundiba y'umutima ni wowe my queen ngwino nkwambika ikamba wowe narakonfirimye yaman iyo boro yitwa wowe cyangwa confirmed you uraza kuba wayibona iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Double 2K. Platform zanjye zose ni Double 2K. YouTube Double 2K, Instagram Double 2K, TikTok Double 2K, Spotify Double 2K. Double 2K. Ariko banza ubwira abakurikiye Moze Max ikigande batagira ngo nta n'icyuzi. Nk'ubabwira ya magambo nyine ari softly kugira ngo babanze banamenye Double 2K uvuye Uganda ameze gute. Yamani kansoke mbuze ku bantu bagoberera Moze Max Empire kutoka wano Rwanda. Yambara musiza ko banange mwe bare ko wagerana umuganda wafe. Wano natuse Rwanda mazinga wi 2 months ngandi wane Rwanda naye wantu warungi nyo ku bantu mwagara kuri ambulance muje Rwanda murabikubirungi Rwanda narabyo nabo warabarungi man nze nkugambye Rwanda rinaba wala enda abanyarwanda bishobora kuba batari kubyumva ariko mu Rwanda bafite abakobwa beza cyane. Ako ngako ko ntago wari gusubira UG utakavuzeho. Ntago ntari busubireho nakavuzeho kano kana. Dorabana twababonaga nyine baza hariya tukavuga se koko nabaho nabarundi. Nabara abaturanyi nabo bafite abakobwa beza cyane. Ariko nageze i Kigali shandahabuka kabisa. Gusa ariko reka mbabwira abantu mukomeza gukurikirana Moze Max Empire mukomeze mumushigikire uyu musore wacu kabisa tube twazamura entertainment hano mu Rwanda ku muntu ukeneye kuba yakora umuziki, audio production, video production, promotion, marketing ku bintu bigiye bitandukanye. Ukeneye ko tunagukubita amabiti rwose welcome. Ushobora kwandika hasi muri comment tukaba rwose twagufasha uri hano mu Rwanda uri hanze. Ndabizi yica nikurikiranwa n'abantu bose kwisi. Na nimero za telefone ziba ziri hasi gatoya ashaka kutabona nka mukugezaho nta kibazo. Cyane kabisa ku buryo twakora ibintu bimeze neza cyane. Tukaba twakora music uri international, tukaba twakora hano i Kigali ukagera hanze nkuko iyo dukorera hanze already gera hangaha mu Rwanda. Double 2K. Man. Waje mu gihugu cy'u Rwanda ni business zari zikuzanye cyangwa wari waje gusura family? Ni business.
wari waje muri business. Yeah. Business ya music cyangwa ubucuruzi? byose ni ubucuruzi. Byose ni ubucuruzi. Wari waje gukora ingoma muri rusange? Gukora ingoma no kuba nareba se hano marketing hano kwacuriza byakoroha se birasaba ikiretse ko nabonye biri hejuru. Nicyo kintu nabonye. Double 2K, hari umuhanzi w'umunyarwanda mugiye gukubitana song twitegure mu minsi mike? barahari benshi. Barahari ari umwe uri kubatigita ari bose? Ni benshi kabisa. Barahari benshi cyane ariko. Double 2K, ujya wumva imiziki yaha mu Rwanda? Ni producer wuhe wumva wemera ewan ukubita ingoma ukavuga ati ngo yarankomye kabisa? Aba producer bose barakora kandi bakora neza. Yego. Ariko hano mu Rwanda umuntu witwa Prince Kiss ashobora kuba ari kuri top. Nubwo twumva cyane ariko ugiye kwanariza wasanga Kiss ari hejuru. Kiss ararenze? UG baramwumva byatari? Baramwumva. Sheka na Boro yashyize hanze n'ejo bundi ya Melody na Ray G. Nayo numvise imeze fresh cyane. UG naho muzike yawe yarazamutse. Iyo ugeze nko kuri King Saha umuvuga y'icyo uramusore? Garafrere uramureke. Urani Garafrere mureke. Shaura yarakoze bro. Yarakoze. Yego. Ari mu bantu bashobora kuba baravunitse cyane. Yego. Kandi nta n'abapromota bimenya kuva kuri kimwe kugera ku kindi. Rero barana aba legend ndanabubaha byatari. Yego. Double 2K, man. Iyo ugeze kuri Jose Chameleone umubona gute, umufata gute? Urasigara Frere uriya se ariko bambwira ko tunasa. Ubona musa? Niba ari byo simbizi. Numva bambwira ngo nkavuga ni wasanga ntawamenya. Yego. Gusa uramujeni arakora byatari ndakeka na collabo, nkeneye collabo yanjye hariya. Nkeneye collabo yanjye hariya nuko nagenda nkajya kwirebera uramujeni kabisa. Kabisa. Kwa Jose Chameleone? Uramujeni nawe yabaye mu gihugu cy'u Rwanda nga ari mekanike. Arega bara bose nabashe banuzi ko bakureye mu Rwanda se mwana. Bara bose bakuriye hano. Yego. Beshi dufate baba Edikenzo na bariya bura bakuriye hano. Aryo mutarama warimbye mu na Kampala nindi. Ikeben uravuka savuka ara mu majyepfo. Ndakeka mu myaka 2 nibwo yashizanze ikiganiro cye. Avuga akavuka hara mu majyepfo. Yego. Gusa Ikinyarwanda yego yarakibagiwe ariko barana abanyarwanda mwana. Double 2K, abanyarwanda iyo bavuye mu Rwanda bajya gukaba UG barakaba tu. Imikorere hari iragenda. Imikorere iragenda byatari. Ariko yo nubundi ndabona usa n'abaganda original mwana. Ko mbona ni familier. Oro umugande ka. Yego. No mu Rwanda komeri ni umugande. Dadi ni umunyarwanda, uvumva ko ndi umunyarwanda ariko ntago ndi umugande. Ni umunyarwanda original man. Double 2K, umuziki wa Uganda ni iki wawuvugaho? So umuziki wa Uganda w'abanyarwanda bakora muri Uganda. Wa Uganda muri rusange. Muri iyi minsi urasa nkaho ugenda usubira inyuma. Aragenda usa nkaho usubira inyuma mo. Ubona ko nyine mu Rwanda bari hejuru. Yego. Mu Rwanda ubona ko production rwose bayishyize ku rundi rwego ntaribi. Akubure ugiye kure ugasanga hari iwacu usanga warazimye muziki wari uba Chameleone mu gihe cyashize. Ariko ubu ngubu ushaka uragenda ukendera pe ntago ari ukubeshya. Yego. Uyu yo ukompaye umuziki w'u Rwanda, Burundi, UG ubona umuziki uri top cyane ari uwuhe? W'abanyarwanda. W'abanyarwanda uri imbere.
niyo mpamvu waje mu gihugu cy'u Rwanda sha. Najeho ariko hari n'igihe nakomeza no kuhakorera by the way, kuko turi gupuraninga kuba twashyira ama studio Musanze hano i Kigali, tukaba twasapotinga abahanzi bagiye batandukanye muri talent zose. Yego, uretse ko nabonye mu Rwanda ikintu kiri top cyane ari ikintu bita film, ibintu bya filime byo nk'abishyize ku rundi rwego kabisa. Yego. Ewana, Double 2K. Yes. Abakobwa wabonye mu Rwanda ntago aribo bari kukongoza kuguma mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ndashaka n'umugore. Umva nkeneye umugore ahangaha. Urashaka umugore w'umunyarwanda? Uko byagenda kose. Sha. Abari barahari. Ko nababonye. Ko nababonye. Neza ari ukabura amahitamo. Wababonye? Bateye ubwoba ariko ako umukobwa mwiza buriya cyane aze kunyandikira muri comment aho hasi tuze kuba twareba. Urabona abagabo b'abagande ubagejeje mu gihugu cy'u Rwanda ubona byagenda gute? Harya ubundi mu gihugu twemeye kubyara abana bangahe? Mu gihugu hano cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda? Twebwe turacyafite umuco nyine, abana ni umugisha bro. Abana ni umugisha ariko ukabyara abo ubashije kurera. Icyo nzi cyo noneho bahageze babyara nabo batabashije kurera. Zarebe n'umunyarwandakazi yagezeho ikibazo. Ubu abagabo b'abagande bakunda kwirongorera abakobwa b'abanyarwanda cyane rwose, aremera inka 100 akazizana na miliyoni 100 ikakamujyana. Ubwo aba ari imitwaro ingahe mafaranga yariya? Ahubwo kike tubarira mu bukade muri miliyoni. Mu bukade? Ubukade. Ziba ari miliyoni, tuba twavuye mu mitwaro. Mwavuye mu mitwaro. Ubukade ubona ari bwo fresh. Nuvuga ngo bita bijya mu bukade nko mu kinyarwanda nyine duhita dushyira mu mamiliyoni. Biva mu bihumbi kajya mu mamiliyoni. Yego. Niki wabwira abari b'abanyarwandakazi? Shabari b'abanyarwanda kabisa, aho mugurira amavuta urumva mugumeyo, aho mukoreshereza mu masaro de coiffure sha mujye mugera mu magurira akantu walayi, kuko nge baneye n'ubwoba. Abana nababonye ndavuga se aha ni mu Rwanda, ngeze Brazil, urabizi Brazil bari nicyo gihugu dufite kwigisha ko gifite abakobwa beza. Yego. Ariko abanyarwanda mwana bo bari top. Bari top. Bahise bagukurura ukiyakandagira. Shanyi haka ubwo si imiziki ndayikora. Imiziki sinzi niba ndi buyikore walayi. Isunge b'abanyarwandakazi b'abahanzi. Urebe nk'uko usaba ako da mu Rwanda. N'igikorabo cya danje. Ako cyakora mu banzi b'abanyarwanda abakobwa nimera 2 n'abatipe nka 2. Wemera nde nande? Mu bakobwa nemera Knowless n'uwitwa Marina. Deni mu basani uri umuntu witwa Munyakazi Melody. Ari hejuru. Ankemera n'umuntu witwa Christophe. Mu basani bari mu gihugu cy'u Rwanda. Bari mu gihugu. Nko umusani wemera wa mbere na mbere mu gihugu cy'u Rwanda uri hejuru y'abandi ni Melody. Wewe wemera Melody byataye? Wowe ugiye no kureba muziki hano ndetse n'umuziki tugiye gufata na East Africa. Yego. Uramusani akabaza undi muhanzi bari top. Ubyange cyangwa ubyemere, uramusana arakora. Yego. Ni nawe nemera buriya. Mu gihugu cya Uganda bakunda kumva indirimbo z'abasani b'abanyarwanda bayi. Already habanza ba Melody, akeshi baramukina cyane. Dore afite n'ingoma itagiva kuri hit yitwa Samoya. Era boro bura ntigiva kuri hit. Hari UG barayikina byataye. Kuva mu gitondo paka mu gitondo. Yego. Usanga bayishyiraho boro za ba Meddy, ba Debeni. Usanga ari abo ngabo bazwi nyine tu. Yego. Ariko imiziki yabo barayumva. Barayumva. Umusani bita King James nta muntu ujye umwumva se? Sha. Ni wapi? King James ari hano mu Rwanda. Harana n'indirimbo ye, nta n'indirimbo ye ndumva banacuranze. N'uw'abanyarwanda. Hano umusaza w'abanyarwanda. Bamwigumanira. Sha, yaranakora by the way ndanamwemera. Yego. Ariko sinzi uko nabivuganye, ndamwemera ariko ntago mukunda nk'abasani nkubwiye. Baranda bemera ndanabakunda. Ya Double 2K. Yes. Gira icyo ubwira abakurikiye Moze Max Empire kuko ndabona ikirere kiri kugenda gihinduka.
nitwongera kugirirwa ubuntu bwo kukubona tuzongera tugutumire kuri Mose Max Empire. ariko bamugenda abona n'ikirere gitangiye kugenda gihinduka ubundi baravuga ngo umwanzi w'amasaha ni igihe. Yego. Igihe cyatujyanye ariko abantu mudukurikiye reka mbashimire. Nshimira nawe wakomeje kuba wareba kino kiganiro mpaka kirangiye. Turebe ko umusore wacu hano nawe hari uko byagenda bikunyuzemo nanjye binyuzemo deni tube twanapushinga ibikorwa tuba dukora hano mu Rwanda. Kandi nkwibutsa ko ushobora no kugenda ukaba wansapotinga kuri social media zanjye zose ni double2k platform nyinshi rwose wajyaho ukansangaho. Dore ko ngiye kubahereza na video y'Agapome ni ingoma naje no gukorera nakoreyeho mu Rwanda imaze umwaka ari audio mwarayikunze. Sasa ngiye kuba nabahereza video yayo. Abakobwa beza mukomeze mugende mwumva iyo ndirimbo nimuyishima rwose hasi muri comment mwandike ubundi nanjye ndahari tube twakora iyo video. Ingoma yitwa Agapome niyo video ngiye gushyira hanze izakurikirana video yitwa ni Forever. Sinzi benshi bashobora kuba batanayiziho. Sinzi niba nawe kubitiramo agapera gatoya kugira ngo abantu bakomeze bakumve ubundi dukomeze turye show. Bakubite dusoza. Mwana mukatinge ndabyibagiye.